Kejingmi Shikmat Jong Green Tech Foundation ban penlong kejingaki Shasurak ban dawa nak sarkar jela ban pendamno yaka projek ban snaj jaga sakai pengat ha ulum ubadan ha padang kawa omyam batip kum Lumpongdeng kata nadu ka pratrik yoyong arajar arpunriu bat ka bela beteng hadu ka janmit jaga spotrik yoyong arajar arpunriu lala ban yoi ba ka sarkar jela ru kala mi Shikmat ban pensai bat ban pen I yalaki jong kinia Kejingaki ke Green Tech Foundation kedai halor ke nongrim ke baki dawa na ke sarkar jela ban pendamno ya ketika projek namarkan penjat ya ke Mei Mariang bat ya kijing tau ki ba im ki ba don ha ketika jaka lembat ki saudong saukun jongka Hapadang jongani kejingaki na kalian ke Green Tech Foundation kala kren ru halor kejing ot ya ki ding ba hapo ke jaka ke ba pen subaya ki ba kedai kejing sedang ban pentrai ya ke projek Day halor kini ke mat kabala penlong yau Shillong Mail haka spauterek ya yong arajar arpunriu ban hiar seketika jaka kata hadu ke daulenong Lumpongdeng badha kejing hiar jong ke kunhun lalap baka don sisa kejing pom ya kidien ke baki dak kisen ke penpau baka day ke kam ke badang sudap sen bad kabala pau ba ya kidien la sutar da ke mesin tang ba omla ban pentikna manu balik pom ya kita kidien Haka jinglet dala ru ban yoi ban pej banya baha kate ke klau ke belas saki ya ke jingdon ki mau kerteng sa nam jong ki breu ki bana sabar kari batru ki bana ke jella ki bala don benta ban thung dieng hapo kate ke dolen nong Kenang baka kubor kan Shah sa upat ba halor ke jingsha ot kan san jong gini ki dieng na kaliang Shillong Mail ula persang ban leja kendo ya ki officer ba halor ki ban na ka directorate barah ba yo ban ya kendo bat ki kim syam la tre ban kran ling ba ka kamera kumta kala syam jing ban tip Manu bepom ya ki Dieng. Kami kalau hatu itu kami bisa. Habatin, pej bahaki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha Pyndonkam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya